fata ino, fata hano ufashe. Izi ntoki zawe zikure gutya, ntubona ko kubona inka? Neza bye. Ndi kubibona byose, ndi kubibona. Nyina yitwa inkuku. Ako ngako nta zina kagira. Nageze hano karavutse nje mpagaze vuba. Arangira ibyumweru 2. Ariko ridukuri byari byose. Nezina ni nkuru. Rero twacuka kama kari imbere yawe. Harimo izacuka. Izacuka. Naye naje gushora umunyu wacu. Nta kibazo. Murangabira n'inka se. Jean Paul ni uri wikugabiye. Agiye kuza nawe. Nonese kubera iki mwabanje utunyana kubera iki batabanje zanyu? Kubera iki abanje z'urunyana kandi za nyina zine? Za nyina zarashoka mu kanya. Nazo ziri. Mbese niyo gahunda yanyu tu? Hano turi ni he? Hano turi ni Murambi. Murambi. Murambi waba w'inka? Waba w'inka n'abantu. Hanze ngino niho mu rugo. None mu rugo ni? Mu rugo njyewe? Mu rugo hanjye ni hano hafi. None uri kubaza nk'ahantu kandi utuye hano. Mperutse kera cyane. Mperutse kera. Naje kubasuhuza. Amaduha n'amata. Ni karibu. Rero bakiruka no gukama. Amazi akonje cyane. Ntabwo zirwara inzoka? Reka. Kandi amazi akonje cyane. Niyo mpamvu mwashoye mu gitondo. Guta kara gatavu ushaka amanuka katazamuka kakabeza za nyina. Kara gatavu. Nyura hano. Kara gatavu kamanura. Nakazi kamo kumazi. Oya kawe kageze haraguru za nyina za manuka ziri kwiruka. Amazi ntabwo aje guhaza inzoka keretse ari ibindi byaje. Amazi ntabwo agwaza inzoka. Ziba zagenya kuza. Ngufotore shandi. Nawe uje hariya uje ngufotore. Nawe naze kabisa. Kano ukunda umunyu? Ariko byose kari kumurikira. Kamanura bwe bahagaze hariya harahiye. Ari gukubera nawe.
kumubona Rimwe wese wese. shema shema ameze amahoro imyaka ingana 13 wavukiye none hano mu bwato hehe mukubita isoni se reba hano muri Murambi uriga makangahe makane wiga he hano kwa aya mashuri ufotoye nayo ndebe aya mashuri ukuyabona Akareka ntabwo ndi kuyabona. abo kuyabona abo shema yiga ntabwo uri kubabona Yiga hano se? ndiko mbwira Ingo Shema. yiga hano kuri kino kigo shema hamwe n'abashoboye karo kare gukora iki buriya nawe nawe ushobora shema turebe turebe shema ndabona uzi kubikora neza kabisa rekana ajya amashuri wigaho ni aya ngaya aya hitwa gute epe burengera hano nahize primaire yose ngewe hano nize primaire urumva na hariya nkiga secondaire imyaka 2 mu wa mbere no mu wa kabiri sibyo urumva ko turabasangira ngendo sibyo okay nazibonye ariko mureke tubakumbuze bene namwe muze muhigerere za mwimanyi zishotse umunyu sigaye tugiye kuzivugutira kabisa n'ubundi zawugezemo za mwimanyi niyo mahembe yitwa Ruganwa intero twagana buhoro buhoro kitavunika iyi mfizi yazo Kado bite ni sawa meze neza nawe uri umushumba he turi gushora sinzi ngo mwebwe aho muri gukora iki muze tuzivugutire nyabuna ababwiye ngo ibyiza birahari kabisa akantu mugaheruka ryari muri comment ndabakeneye abo twabyirukiye hamwe hano Murambi na ngubu mumbwire kano kantu mugaherutse ryari
ku Gisimba ku mashuri haruguru harya ni Nyaboro. Kariya gasozi ni Nyaboro kwa Gasuka. Hano duhagaze ni Burengera kwa Jakara. Abantu twiganye kuri aya mashuri nabo abahize mumbwire niba muhibuka, ubu mwahibuka mukahamenya, mumbwire namwe. Hano ni ku Gaturika niho twakoreye tunafepe, ni hano kabisa ku Gaturika. Hano nakoreye ikizamini cya leta cyo mu wa gatandatu primaire. Abahize namwe ubwo baraza kumbwira abahazi. Iyo ni centre ya Karuba ariko ni ntoya, amazu menshi ari hepfo, ntabwo kamera yajya.